Ghana club ane boarding Oko United e wo mu osa so na Manchester United yes Manchester United value 4.8 billion e kan bibia bom tetifi mu a se dia kotoko ke kan da ko jache ka players ni ade bom ka kotoko haso folk ka po bi mine kakra mu sisi ni ade bom a Liverpool na toso mi no 3.8 amo value no Man City toso mi 3.5 Chelsea sika mu ya ne kuntan na mu toso 5 Makata kawele kamare sam Chelsea ne lidi oh no Chelsea is a king kwa I must say United low key sensan e kaka no on lidi Chelsea for me gaga kwa chia way top 10 Leeds scratch me program but Chelsea to them Tottenham, West Ham, Everton, Leicester, Newcastle so musika in 357 million pounds and United no egusu nam 4.8 billion to patch the equation no